Kasih India. Kabangi sedang ya kini election campaign na kini kadong bat na temriwari ke jongi. Na kaliang jongi iso banong bakani ke jingwan jongi hangni galong kum ke jing curfew thia. Ke jingwan jongi hangni galong bangin IP ke kubor leni ke message pi ki wei ke nong shong ki badan ye ke hok ban board leni ban jet yo nong yalam na kini ke mau kunro konstituensi how news them are acara apply. Lai pusan hajar bot approximately calculation ka jingkhen gawan kinong thabot hakini ke konstituensi ke jungi. Balai pusan hajar nakwa ban itu ipi nginonga ban len hapo asabli baro lai pusan hajar kinong thabot ban syong hakati ke dorba. Lai pusan hajar in habjet tang weu simpa tang weu simsom bat kata urang kini urang pawar uga pi bit biangdor banlong unong yalam jong pi nagadi gamau kunro konstituensi bi ke jongi. Dei namal tagadaw gadi kapor na bokodor tumala duay mene ni temen basan bagi dongkam yom nong yalam hagi digiski bagi jet ban pensyong nong rin pensyong dor nama ki babun ki nong yalam lani ki kandidat lagajong kanong rin kisay lagajong kanya kisay hendray upat ba abait uhaban jet tang way utaw dew MLA ubapin pa hangtay po asabli day namal tagadaw nakwaban ng ipi naro nga dew way urang tarwa ubawa nakhamat jong pi kung gadong bakatem riwar bak rilum bait ke jongi ngawan si pi upat ba banbu kajikali hato pibit biang dor ni em bantha nga kum MLA next hadin jong bahe matil ngani nga nagadi gadong bakathan bakatem rilum bait ke jongi hatini ga apung dai mo kunro konstituensi kilong kibi kilong pa kihimen kipara nakwa banong ipi ke election ngawanda ka jingba kli ka responsibility yala ka jong kathan yala ka jong ka konstituensi batpan ke jingkersan baye kiwei pila dep island lem ru yana bangan nong wemeli jong pi hagini gesem kabanuan kinong syong nakwa lan itu ipi ngamban si hagini ketindat sni ka campaign election ngalak campaign fair kendat namal bagini election manta hakapor ka bangadang don haka kongres nalitu ipi kani ka pro kanda election islang bankawang habang ayeng hakimeeting baper di sedang penrong ikan ka pro kanda kay issue ka bagi ay habang ayeng kung kandidat ng NPP party kiyong ba kini ka party kiyong wadaw kan sing udang don ha kani ka party kongres ni baro ngine ha kani ka party baday mangi kiban kersyan bat balay wino bakiyong ro mensuang astu iti hapang adon na party kongres kita gijo gibreo kiyong bakini gijo ipara nong yalam kibayang iya gani kakam kiyong baka party kongres harto kapor ki campaign election ka bangadang don haka party kongres nagalhin dan syuk nagajula ki MLA kilamirot gumno pinbot yaw badu kansing ubandon hagaliang persya gumno pinyo aji erap ndawlajab udan syabag na sarkar pimday banjit yu upay ba uklumar jimod hakot kupor wat nga don hakot kongres kata gadi gabi election yung bangdalami nga sa NPP di gijo gibreo gibang abaw jinda uladon ngangan kersyan bangin yabot nrekat bangadong dan hakapati kongres kakamut kakamat unjui badai naman tagadaw ndang labi siya kaman kipay ba nga kamao ya kajingkran jungi madu person bahaga jela ka jungi hamaw kanraw lani pun usla lani hagano ko konstituensi kipay ba kibu siya yung buriw kung maprapaw lani yung 1% banjit iya kanong rin bad ya kajing ibit biyang dor jung pi yaw buriw
ibit ni bandong beli ijit ng kong iyo 75 ni prapo persen kata kete kijing ng dikmat ke jela ke cumi the rest kiwe kijing la ke cumi kumno ban yete baru padma tengah gua ban yetu ipi bahagia ni kesegi bamenta di om kumno ngalai bakpadba wala dan lami na parti kongres ki om hangno badon ubreo bagi don jinsenya hangtangin got namar hag bakut nisanya abang iwat ubreo umde na parti ndala job kilas nang yat sekumno ban pentuan ni kanya gelantiat jonga iyat hangte kat pothandom bakak thanwa ki house meeting ka baki campaign kadon ka video ka baki sen sanga baki keren persya bagi ong bakumno bin jet ya ke NPP kedai kenong penyak breu kedai kenong lilam bakum ta terter ki kedok ngan itu ipi ini sansnem duna ke HSPDP ke UDP ke PDF ki independen sansnem duna kisnap jar nantasi bana siteng kisdang banthat kisdang banmi ban kena kimi ina kedok baki bamru ya kedok kidon ke sorka nusra pokoknya ngam NPP balai kisnap jar nantan dala jak lucen balai kibeng ki kena yele de kidon hangno dari nama kita daw akwa banyak tuh itu ngabu kecil kali kawai kecil lang hantai po maber kecil kali ngabu kalong bagi orang bagi NPP ngahap ban yada kendiat nama pi hati jinglong buriu mo habayat halauba uburiu habayat halauba lade iuk sen lene ki hati habayat bet na kejong kalenti kim tu penuit uburiu yat na kejong kalenti habau tia hamadan ban khang nanti mansi ban yadai lagi ngaru ngam selaben na kena iki kanrei haki kep ngahap di ban yada ban pensai ma piu pat ba pi susu ya kana win bat di kisi rekam ka bakum nuya ba hamang ber kwa berkenal menit kedan kecilan kiong baba du beksene kiong bagadei kene ke parti ke balek kumta ke balek kumni ngombo gaji kene mapi kajing syak jomba Chesterfield thank you atau bala kemen nombor undai misar babang naga UDP sirak berniu kau atau kepo pibna sepo koti asam jadi atau undai naga UDP babat ida minti sepuan hidup sin department tiak ino kaya aposur atau undai education minister jaga UDP mentang on wat non kumu pirat bantakti habaji akum kini kes wat kena yaki wai South Television prakti yoki kedau syagade ngaset ong sang ni gawai abaki pai ba mangka kilas dang ban it ban syakri lagakam kata galong ban bud ye kecil kala ya ayo so gawai ke issue hama kontrol kiong ba kumno bapin bud yaw new candidate ng NPP namar ba hadok ini gisngi menta kini kim don ye kanong rin batla kum nong ikwa yung chief minister nagari kasi jet ye ka party rule diam ngani thu AP ka UDP dan maburam na kini kawai gisen rulum mahaban keren kendet na madam keren hadok niyo ano pa dia keren ye pensay haperan lu kendet ye siapa ba hageroyuk tang sisip kandang ke UDP kumo ka sensar namang idang dai ka jela ka badang esok ka rilum ka robat ka rikasi janti ka jongi ba ka jongi nginama banong mangidai bang infra kasi nginapala ka badang tang siya kanilang kumo la ban sensar ba kinlik ya ka chief minister nrai nakwa ban bu ka chief kijing kena hakini isni hadin bakilaai kabi ka makrab hawa itu kesan hajar ngan itu ipi giong bapet sini ode galun garam kila penting siti tandum bat sini sewar kani gadi garam bat saberam bat hadu ko porlo pin sai bapi ngan itu ipi pembelakaran na kalian ipi peti chief minister bat CM bakani gamdi galun bangkan itu ipi dah baca yang ni jadi ke transaction ban pak sikit akau gitu kibala ai ya ke passbook bagi ipik
dan sen bidu mana badan katu kat ni kibaladep kadon telasen nak yang joki bakini gelong ban sisha bangingi trekam nginom keren deketin dan dikakam kajing amrut ke bangidon ni pendap klaim kejingkulal kat bangilang ke bawah dikenal yang tada baka surat hante pola kerang hakapor bawan imado ibalong di petisi besar. Balong my presiden juga National People Party. Nakwaban itu ipi. Mas naik ke merendam. Hijau kita kibrew kidan kecilang nampak banjir kita kita lo. Kiyong manu dan sign. Manu dan tray. Lang ke authority jona. Ubade bot juga konstitusi. Ini snap jar. Dari tiga kam perbayat maduk menengong. Maduk pekin surok ladep. Aku iterik la komplit saksi. Pamitan sa pumita la sen wang baca lo itu nang ni dia baca lo yen muli nong sen itu no tapi pada kita hai di bardan ibaston manta filasuk itu galak karang kai NPP kadai ke biar gadas ni tu wajah chung itu surat pasal NPP di sunta Pikedok ki tania keras dia ke babak kelah ada cing ulang puri sibuk dan ke babak kelah. Ia ke babak hati kan? Kejat deriu jongi hati ni keski. Kekemau tania keras dia kalau dia abadan. Ia ke babak kim jo kenau ciklet ia ki eki baru ki balan ha. Ngong iu dong nya tak si oi. Ngong pi masyarakat ia kan ni pola kerang kesulak kesmiu ha. Baki ben ye kinong sunsa baki no yelam bi itu. Ya basi yang NPP bade basi yang madu postu ni aisankan. Kebali pihayat kan. Kata de kijing kali. Henry ngasukwa bandu ye kijing kapa itu. Tongin bot. Yo breu badan kijing syampang. Tongin yat de kelenti. Jong kijing bakli banjit yo MLA ubatamai.